July ni somni pakua sang ni somni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan nimin khan Iran chu vole in a nuclear program an chunzom le chuan an ti chiat sak le vekang ti asoi US in bunker buster bom manga nuclear munten bom sak nuwa Iran chuan a nuclear program an chunzom le don thu puangin nuclear bomb siam an tumlo thu le civil nuclear program an be chunzom zel don thu an soyani nimin khan Trump hian UK Prime Minister Keir Starmer nen Scotland news conference nein Iran nuclear chungchang hi soya Iran hian signal thalo tak an ti chuaka an ti lo top tur an ti ani an nuclear theina kan phia fai sak vek to an du phot chuan bulan tran thale thei an tinun le ni point ku zungtang ti che tang mai ol samin kan nuai fai le vekang atia langsar takin lom takin kan ti toang atibok pontongin Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan tun hnaya Iran chuan uranium thlifiam turin digna nei ti alo soi to hemi nu hian Iran hi UK France le Germany official tenen anin belea in rem na ero an nei lova heti la hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan Iran chuan an nuclear program ti to ban tum lo thu soin hemi chungchanga in biakna nei turin anin honreng thu asoya Israel nen ni som pani chung anin do hnuai in ka hayan nei chu in nga na tla kan ngai lo thu le Israel hian englai po beile thu theirenga an ngaya an be ni po lo beilet ve turin anin rin reng thu asoyani Israel po in Iran hi enghuna po beile mai theyan ni ti an soi vereng boka heng ram pahni te inkara inka hai nei hiang het lo hle ti achiang hle ome cholni liamta khan Israel Defense Minister Israel Katz chuan Iran Supreme Leader Ali Khamenei chu mimal taka thu cha thonin kan ban sei tak hian Tehran a ron thleng lenga ama ena sale tun tuma chon nangma ngei be turin kan ron thokang ati ni in Yadit Aronot newspaper chuan an soyani US in Iran nuclear mun pathum Fordo Natanz le Isfahan an bom nu khan US President Trump hian Iran nuclear program chuan ti chevek ti apuanga ma se tun hnaya intelligence report a soyang hian a chelo ti tarlana ni lea Iran hian hun reiwak lawa nuclear program hian tran le ngal mai theidon ni in an soyani kha Trump hian nimina Scotland a Europe ram hroi tu ten and press meet and komna hian Russia le Ukraine chungchang po asoya Russia President Vladimir Putin an Ukraine in dona pot sei zel chuangai dana ni lo thu soin Russia hi Ukraine remna siam turin ni som atanga ni som pani chung huna pek don thu asoya ama ni som nga chung huna pek chu apot toile ani President Trump chuan deadline thar voina tanga ni som le som pani chung ka siam le ang mason na mu tur om lova kan nga na chan tur om lo atiani kan fiat vek angin Trump hian president ani le ma khan a president atanga dar kar somni pali chung in Ukraine boina ti top tur thu a sai fowa tun thlengin ala ti top theilova amol phona hlia khu turin ati top nge yanga yani President Trump hian Russia hian Ukraine a beina ti top lo chuan Russia chu na taka hreka Russia sum don puiram te po hreka tum thu a soyani nimina hian Trump hian achana turriat sa veka ngareng na chan tur omlo na taka hreka tarif le secondary tarif la ka ngai mai thei hetiang thil hi Russia chunga ti ka du lo Russia mi puite hi ka hmangai sia ati thung engpo ni se Trump hi Russia laka tong khau thin ang lo takin Russia laka hian achena du lo ang renga Putin nen hian relation thata kan nei ti asoide oreng bokani nimin khan Thailand ram ko pui Bangkok ka chuan fresh food market lar taka mi pakhatin silai met puakin mi parukan thia mi pakhatin hliama tur bok Bangkok khopuya Bangsu District Deputy Police Chief Urapat Sukthai chuan he thil thleng hi police ten an chui mek thu puangin Metropolitan Police Bureau Deputy Commissioner Charin Gopata chuan silai met puak tu hi in kap hlum ve ngal ni in a soibok Bangkok khopui dam do in en call tu Erawan Emergency Medical Center chuan thu chua siamin he thil thlenga hian orto ko market duty police pali ka hluman nia nu pakhata thi ti an puang boka police te chuan he thil thleng le Cambodia ne na ram rian boina chuan inzomna na yemti an chui zui mekani he in kana thlen hun hi Bangkok ani min chundar som pani le chan ve khani a keini huna chawmadar som vel khani
silai mit puak tu hi tunge ni puanala ni lova CCTV atrangalan danin hepa hian t-shirt dum ma ha a lukhuma khuma camouflage ke korbul ha in amalama backpack a bokani Asia khomol puiram dang zong a in Thailand rama hian silaya in kana hi thlenguna kumsang ni somni po khan Thailand ram mar chaklam khopui nakhan ratcha sima army officer no pangte chon mi somni pakwa ka phlumin somnga pakwa la ya hliamani heti la hian nimin khan Thailand le Cambodia ram te chon ram ria boina chu thudel kil omlawati top ngalan rem ti ni in Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim chuan asoi pontongin nimin khan Malaysia ram khopui Kuala Lumpur Thailand le Cambodia Prime Minister te chuan Malaysia Prime Minister Anwar kai hroina hnuaia in biaknan naya Anwar chuan Cambodia le Thailand te hian in hrethiam takin thilan soya zanin July ni somni le pariat sang ni somni panga zanlai dar som pani tangin delkil omlovin in ka hai nei turin anin remani ti apuangani Kuala Lumpur hian Anwar kai hroina hnuaia Thailand Acting Prime Minister Phumtham Muichaya chi le Cambodia Prime Minister Hun Manet te chunin bia ramria borok so sang mek beng dai ni se rampani inkara in rem naom theinana in biangna nei chunjom zel ni se antia he in biang naom theinana mala tu US President Donald Trump chunga po lom thu an soya Cambodia Prime Minister Hun Manet chuan Prime Minister Anwar thu pon chu rampani ten an inkara malam panda tura bultan nanan mangdon ti asoyani Tuntrum Thailand le Cambodia inkar boina hian mi somthum parukin nunnan chan mana in le lo tlan chiat san mi noi ni chuangan om man bokani Indian Army te chuan nimin khan Jammu and Kashmir Srinagar khopuya lidwas area firfiak pathum than ni thuan soya nimin tlailam khan PTI chuan heng firfiak pathum tha zinga pakhat hi Pahalgam beina me janglap tu ber Sulaiman Asif tia riat bokani thuan puanga Sulaiman hi Pakistan Army Commando ni thin anua Pakistan om helpol Lashkar-e-Taiba LET zomle ta nia riatani kan riat angin kumin April ni somni pani khan firfiak te hian Jammu and Kashmir Pahalgam huna khwalzin somni paruk an thata LET peng pakhat the Resistance Force chon an ti ni in an soya India sipaiten Operation Sindur puangin Pakistan rama firfiak te hmun an phin darani kha kan la revek ome Nimina PTI report danin heng firfiak pathum te hi Indian Army hnuaia Special Force ten an thata Signal Intelligence te malak na bo zuin heng firfiak te omna hmun hian ria anjinga hian Pahalgam beitu po atelti an riani PTI hian firfiak ka hlum zinga pakhat hi Pahalgam beina ro mantu Sulaiman ani ti puang ma se Indian Army le Jammu and Kashmir Police te chon official in puan an nei lo thunga Army le Police te hian press briefing an nei lo boka India ram sarkar lai pui le Jammu and Kashmir official te poin nimina firfiak tha te ni na chungchanga hian engma soyan la nei lo ani heti la hian Kashmir Range IGP VK Birdi chuan firfiak te ni na hriat chian hi thil ol samani lova an ni na hretur chuan hun enge mochen chui chian na nei nga yang ti asoya in ka na thlenga firfiak te hian na satakin sipaiten ka pa heti la hian ruang pathum muania abak kan soi theilo thil soi fi atur chuan hun kan la du dewang a hun taka kala hriat tirang cheu ti in he thil thleng chungchanga eventu reporter te hrilani nimin khan Indian Army te chon lidwa sa firfiak te beina hi Operation Mahadev an vo ni in exa an posa CNN News 18 chon firfiak tha tak te hiram dangmi LET firfiak group te na inzomna na yan ni thu an puang ve boka report chen khata chon heng firfiak pathum te hi Indian Army Special Force te chon thakhat chuang an lo chui to ni in soyani bok heti la hian PTI chon an report chiang ang renga Sulaiman baka hian firfiak tha tak pani te hi nikum sonamak tanel beina telan nia Gibran le Hamza Afghani ten ni antia sonamak tanel beina hian mi pasari anthiani nimin kha kumina India ram parliament fu thut khom ni rukna nia India hi khowela mi puiro rel naram lian berani wangin parliament session hi ngai nom theile a soilo phalchi po ni lo nimin khan parliament a chon Operation Sindur chungchanga debate nayania External Affairs Minister S. Jaisankar chuan April ni somni pani le June ni som pasari inkar chung khan Prime Minister Modi le US President Trump te chu phone in an belo shrim ti asoya
Eptulamin tramanor na wangin operation sindur khati topani tian pu na chu Jai Shankar hian a changani. Minister Jai Shankar chuan Prime Minister Narendra Modi le US President Trump te hi April ni somni panhi tang khan an in call lo shimshima. June ni som pasari khan Trump hian Prime Minister hi call in India torpui thuaron frilani atia. May ni ko khan US Vice President JD Vance chuan Prime Minister hi ron call in Darkar ni lom le tur chungin Pakistan in India be tum thuaron frila. Prime Minister chuan Pakistan in a be ni chuan na taka chanle ta ni tur thuin a lo changa. Pakistan chuan India be tangeya. Kan si paiten olsam takin nan lo danga. A chan na po kan riat vek kha. Pakistan Airbase chiate po satellite thalagin muvek. May ni soma Pakistan in ka hai nen du thu phone mangin kan hrele a. Pakistan hena tang nge riat kan du thuin kan lo changa. Engtiklai ma in Pakistan nena boina chinfel konga US kan ron lova. Inbiak na kan nei lova. Sumdon na thil nena inzom na soitura om lawani atibok. Foreign Minister Jai Shankar thu soima hian Congress Roitu Gaurav Gogoi chuan US President Truman India le Pakistan in ka hai nei chu malak na nia soi chung changa sarkar lai pui chu demin Pakistan in thing thia tlo man tum to lain engwangin nge in top tu loka nge in tlo matia Operation Sindura khan ep tu party te point kan thlop vek chewa Prime Minister Modi chu rampumin kan thlopani chuti lai chon me ni soma in ka hai om ti kan reta thudani kha US President chuan India le Pakistan te hi inrem turin nor luiti voi somni parugla ya soito ni atiani Jai Shankar chuan Operation Sindur nei ma khan India chuan phone mangin ramdang an benasa hle ti soin April ni somni panga tanga Operation Sindur le thleng khan keima levela phone call voi somni pasari kanaya Prime Minister levela voi somni don nei ani boka India thopna thuwa le khain somthum panga tanga somli vel kan donga UN member Ramza Songkwa pathum zinga Pakistan tiam lovin Operation Sindur kan nei rem tilogram pathum chian omani ti in India ram shroi tu ten ramdang an dor dana soya in ka hai nu aram sang sang somthum pathuma Operation Sindur chungchang campaign nei tura MP ten tirchua thu soi bokani Jai Shankar thu soilaya Eptula minan lo ti boy chen chungai theilawin Home Minister Amit Shah ron dinga Eptu te chuan ramdang shroi tu te thu soi chu India ram Foreign Minister Ain an ringzok ti in ron beileta Eptu te hian India Foreign Minister Ain ramdang shroi tu an ringzoka an party a foreigner te poimo na po ka rethiam khop mai hei wang hi lom eptu thutna an thut kumsom ni chung chu eptu thutna laman la thu chun zomang atiani Amit Shah hian voin se sona thuwa soima saber dona hei hi hria in an thu soi kan ngai thla a kan thu soi line min ti boi thunga External Affairs Minister in thu poimo soilaya eptu ten an lo ti boi chen hi thil ni dan tur ani lo pu speaker naktu ka andot soiza thi ka hilang che atiani bazari lo thira wangin kan lo me